fiki nangumuntu oganga ngami ngoba into eyenzeka ekhaya ithuna lami laze lavalwa ngomunye umuntu washushemba ukuthi ithuna lakho ngizolivala ngananga umuntu la ekhaya ngoba esakhe isikhathi asikafiki umuntu obeganga ngawe ngoba kwaba umona wokuthi babezonda umama ekhaya manje shothi babengibulala ngoba ngangihlakaniphile nasesikoleni ngangiphiwe nje ukuhlakanipha. No, ngizokhala sesa, ngizokhala sesona. Ngizokhala njengoba-ke ubuthinta thina ucela ukuthi ufisa uku-order amakhambi la kanjalo e-Enterprise Beyond. Yebo. Ma. Yebo bengifisa uku-order ngoba ngike ngibone lapha khona esiza abantu abagulayo. Ngase ngabhala nami ukuthi ngisizakala. Manje into esengizwa nje sengiphatheka kabi bengazi ukuthi abiza kangaka yona i-product. Uthe mali ndodela? Uthe 7,000. Amabhodlela amangaki? Awu 7. Okay. Wena unamali, unawo leyo mali? Mina ngifunda ongoye. Ngiphila ngo-1,700 ngenyanga. Ngoba ngiyakhona kulesi sikole engikuso ngisenza ama-practical. Unyaka wami wesi-4 kodwa lona ngikhona khona lapha. Okay. Cha, sesiwami. Angeke ngikulehlele izandla. Yabona njengoba nje uma usibonile, wambona uThuleni wayebona indalo enhle ukuthi ke abantu iyabasiza ngamakhambi abo. Udokotela uFajara, uHuman Plumber, akayena umuntu onenhliziyo ebhobile. Sila nje sikhona besiza ngoba sinethe description yabantu ayikhipha enikela noma ekwi-business ngomsebenzi. But ngenxa yokuthi wasethemba njengothuleni esibuka nathi bokusiza simthwele labantu abagulayo abeza kuthina sibaveza becela usizo wayesezinikela ngenkampani kwathi no ngikhona mina ngiyakwazi ukusiza abantu ngempela futhi ijele sesihambe nayo sinobufakazi bokuthi abantu bayaphila ngamakhambi akhe akayona inyanga njengoba sifika la uthi ufuna imbiza akho bhodlela 150 lapha udokotela onesitifiketi se-homeopathic practitioner doctor yabo. Hayi mhlawumbe uthi uzofica lapha namhlanje kushunqa impepho kuyagulwa ngemithi lapha kuthatha ihlahla se-aphula sigayo siprocess bakukhiphe lezi capsule i-aphula ulidle liyiphilisi ngiyabo uma ungalifuna ukudla liyiphilisi uzolithola liyi-tea bags lelo nohamba uthenga i-rooibos ngithi uyifake emanzini uzitiye bese ethi umuntu wesilimo nocabanga kancane ke uma uphethe i-tea bag athi imbiza ngithi yabo kodwa uma ephuza i-rooibos uma ephuza i-trinco noma ephuza i-fluoxetine angazi ukuthi isihlahla sesana ngithi yabo isitshalo esiprocessiwe safa usaba i-tea bags uma ungasifuni futhi i-tea bags uzosithola siyifoma full liquid sisebhodleni esingaka into efanayo iphilisi i-tea bags leli into eyodwa leyo uzoyithola ke nawe ibhodlela olufulayo ngoba ngiyakubona umuntu akanongoma na kusena kephi nasekhaya kephi sikholwa ukuthi kube khona esikuphuzayo ngoba khona esikugwinyile aseneliseki yabo nje bengingale ematabetulu ngesabathi nakhona sizo display after amakhambi endalo ngaphandle lapha esematabetulu abantu bebeze bacabanga ukuthi khona okhothwa besibaphuza lapha e-CPR i-CPR igayi phela hayi yabo uyanyakaza igazi ngibona insizwa isonethene ukhothwana sayasiphothisa thina siyaphela nje uyaphuza uphuza indalo dadewethu ngisepho but ke ngoba usuvele ekutheza sami ngeke sikulahlele izandla naye futhi udokotela ukhoza ngiyathembisa ngeke kulahlele izandla ngithi yabo lo 7,000 obukhala ngawo ungenalutho nge-student ngithi yabo ngiyakuthembisa ukuthi indalo e-Enterprise Beyond izokuthatha kanye ngaphansi kaThuleni kufake ekhwapheni layo ikwazi ukuthi ke ikunike amakhambi seswami yazo yabo uzowathola nje yikho besithi nje futhi siyakubona ngoba lokhalile sithi uzofaka i-order ngoba ubuthe ukuthi ufuna inamba yakho ufuna uku-order uyabona ukube uNkulunkulu ke nedlozi lakho noThixo wakho ukube ufonile noma kunika inamba wafona ungabe ubuye uyahlehla manje wedwa ungazi futhi uzobela yabo but ke uNkulunkulu emuhle wenza icebo lokuthi ngivume ngithi ngoba ngizempange ngisizodlula sikubona sesizwe nawe ke la ukuthi ke iziba shona kanganani suyahlehla ngomuso ukuthi ke usenathi
usukela ngaphansi kwe-umbrella kaThuleni ngasishamboza sisakala ngithi Ingane zakwethu lona wesifazane ubhalele ithuleleni ngodaba lakhe olunzima kakhulu noma olujulile-ke ukuthi ithuleleni imsize. Ingane zakwethu, mina yena bengathanda sihlangane kwi-comment section sizova lwakho ukuthi wenzini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button. Danko, sikuphathele ezishisayo, hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.